аввало ассалому алайкум тамошобинони гиромии канали Fars One. Ман бо шумо Толибшоҳ. Дӯстони азиз, дар ин видео ман барои шумо дар бораи бизнеси моҳӣ гап мезанам, ки шояд барои шумо писанд ояд. Як намуди моҳиро барои шумо тавсия медиҳам, ки поиши ин моҳӣ дар Осиёи миёнаи мо бениҳоят қулай аст. Моҳии карп гармиро дӯст медорад. Барои онҳо 25 градус гармӣ ҳарорати беҳтарин ҳисобида мешавад. Моҳиҳои карп барои ҳар гуна касалиҳо пурқувват ҳастанд ва поиши онҳо хеле осон аст. Барои моҳиҳои карп ҳафчаҳоро созиш диҳед. Дар навбати аввал 1 метр чуқур, 4 метр бараш, 6 метр дарозиаш ҳавзро омода кунед. баъд аз кофта шудани ҳавз гирду атрофи ҳавзро бетон резед. бояд дар ҳавзи шумо оби даромад ва баромад ҳатмӣ бошад. барои тоза нигоҳ доштани об баъди тайёр шудани ҳавз оби оддӣ артезианро барои шумо тавсия медиҳем. оби ҷӯбор ва оби канал ҳар гуна микроорганизмҳоро бо худ меорад ва барои касал шудани моҳиҳо сабабгор шуданаш мумкин аст. мо барои шумо оби оддӣ артезианро хубаш тавсия медиҳем. ҳатман оби даромадро дар мобайни ҳавз мисли фонтан ҷойгир диҳед. чошиш додани об ва қатраҳои об бо худ кислотаҳои даркориро ба об медароранд. ҳатман дӯстони азиз, пеш аз ҳавзчаҳоро ё харидорӣ кардани моҳиҳо ҳатман бо мутахассис кор карданро барои шумо тавсия медиҳем. баъд аз тайёр шудани ҳавз моҳичаҳоро харидорӣ мекунед. моҳичаҳои карп аз 1 то 3 грамм вазн мегиранд. арзиши ин тавр моҳичаҳо 1 сент мебошад. баъд аз харидорӣ кардани моҳичаҳо онҳоро ба ҳавз сар диҳед. вале пеш аз сар додан як нозукии корро барои шумо мегӯям. оби ҳавз ва оби сатили моҳичаҳо бояд як бошанд. агар гуногун бошанд, шояд барои ҳалок шудани моҳиҳо сабабгори калон шавад. ҳатман оби ҳавз ва оби сатилро монанд кунед. баъд сар диҳед. яке аз моҳиҳои пурқувваттарини дунё ҳисобида мешаванд. баъд аз сар додани моҳичаҳо ба ҳавз як кори дигар мемонад. ин ҳам бошад хӯрок додан. моҳиҳои карп ҳама чизро мехӯранд. барои ҳаминам поидани инҳо хеле осон ва даромади хуб дорад. онҳо кепак, камбикорм, макка, гандум, майдаи лӯбиё, намаки ош, ҳар гуна алафҳо ва витаминҳои махсусро хуб аралаш кунед ва дар ҳолати пресс ва 2 маҳал ба онҳо диҳед. бояд хатоги бисёриҳоро шумо такрор накунед. хӯрокашонро барои ҳавз чош додан ба сарфи зиёд сабаб мешавад ва ҳавзро зуд ифлос мекунад. хӯрокашонро дар матоъи дастӣ ба мобайни ҳавз нима дароред. пеш аз хӯрокро ба моҳиҳо додан зангулачаи велосипедро истифода баред. моҳиҳо хеле хуб овозро мешунаванд ва ҳар гоҳе овози зангуларо фаҳмидан, онҳо медонанд, ки вақти хӯрок шуд. қобчаҳои хӯрокдиҳӣ бояд дар даруни об дар ним соат зиёд наистанд. барои исроф шудани хӯрока ва ифлос шудани ҳавз сабаб мешавад. зич поиш додани моҳиҳои карп ба мақсад мувофиқ мешавад. дар як куб об 15-20 моҳии карп худро озод ҳис мекунанд. ҳавзе ки мо барои шумо таклиф кардем 36 куб обро мегирад ва 500-700 моҳӣ озодона дар ӯ зиндагӣ мекунанд. моҳиҳои карп дар ҳолати зич худро хуб ҳис мекунанд. анакнун вақту ҳисобу китоб омад. 700 моҳичаи карп 1 сенти $7 мешавад. дар як рӯз як моҳичаи карп ба 1/3 қисми вазнаш баробар ем мехӯрад. соли якум вазни ҳар яки моҳичаҳо 25 грамм мешавад. соли дуюм 200 грамм ва соли сеюм 1000 грамм мешаванд. дар ин ҳисоб аз ҳама ҳисоби пасттарин гирифта шудааст. дар одат соли сеюм моҳиҳои карп 1200-1700 грамм вазн мегиранд.
تخمیناً سال یکم 100 کیلوگرم، سال دوم 500 کیلوگرم و سال سوم 3 تن یم خوراک با آنها در کار می شود. گوناگون شدن یم ها خوبتر است. کپک، کمبیکار، مکه، گندم، میده لوبیا، هر گونه علف ها، نمک آش با ویتامین های مخصوص ارالش کرده در حالت پرس دادن لازم است. از همه صفت های پست این محصولات ها خریداری کنید. راستی نرخ این یم ها گوناگون است. یک نرخ انیق گفتن نمی شود. قسمی اساسی یم را کپک و نان میده یخماس دهید ارزانتر به شما می افتد. نان شکسته یخماس را در یخماسخانه ها به نهایت ارزان خریداری کردن شما ممکن است. 700 ماهی کارپ در 3 سال 1 تن گوشت می دهد. حاضر نرخ تخمینی گوشت ماهی به مثال $1 گویه. 1 تن گوشت ماهی $1000 می شود. صرف درون 3 سال $400 می شود. فایده برای شما $600 است. در مدت 3 سال این خیلی فایده کم می باشد. برای همین یک باره در 10 هفته شروع کردن شما بهتر می باشد. در 3 سال $10,000 درآمد می شود. تخمیناً صرف برای یم ماهی ها $4,000 و فایده برای شما $6,000 و سالش $2,000 درست می آید. البته دوستان عزیز، تخمیناً نرخ ساخت حفظ از $50 تا $100 می باشد. در اینجا ما این نرخ را حساب نکردیم چون که در هر یک گوشه و کنار نرخ و نوهای حفظ کردن گوناگون می باشند. سمین، شغل، اوستا همه هر خیل می کنند. شاید بعضی ها خود کنند. در همین ما تنها فایده ماهی را حساب کردیم. البته دوستان عزیز، در این ویدیو مقصد اساسی ما همین طور آدمانی که به همین کار شغل دارن چقدر فایده به دست میگیرن ما حد امکان حرکت کرده ساده برای شما فهمانیدیم. البته دوستان عزیز، با خطاگی های ویدیو از شما عذر میخوایم. ویدیو اگر برای شما پسند آمده باشد حتما لایک را پخش کنید. در کانال ما مهمان باشید. البته آبونه شوید، پادپیساتسیا نمایید، با یار و دوستان خود این را روانه کنید. در کامنتاریا فکر و عقیده خود را نویسید. باقی مانده دوستان عزیز در پناه الله باشید. ما با شما هستیم، شما با ما مانید.